Martha Karua kwanirira kunyita Raila Odinga mbaru utetini wa githurano kinene. Jajo ngiri 800 cia AstraZeneca ni ihitukitie ihinda. Arimi maugite unyihu wa iria umanite na kwaga kwa mahuti ma ng'ombe. Na twarithia a nduthi kuga ni makunyitanira na thirikari kurehe mogaruruku. Maya ni mohoro ma Inoro hwaine gatho cia mwanya nyitaniri waku mitambo-ini ya Inoro TV. Retore akone wa gashi wa Muriuki mutauri tunazira ya ciekone Stanley Kinyanjui. Twambirie mohoro maitu ciegie uteti kuria mutongoria wa kiama kia NARC Kenya Martha Karua niaigirite ngwataniro-ini ya Azimio la Umoja na gukinya muthia wa meciriria ma mwerekera wake wa kiuteti. Mutongoria wa ngwataniro ino Raila Odinga augite ati thutha wa ithurano cia wamurani muingini ukamenyithio na beria Martha Karua agakorwo agithakira. Ngwataniro ino thini wa ngwataniro ino wa macharia ni uraturehera riboti ino. Kiondo kia ngwataniro ya Azimio la Umoja no kirathie na mbere na kwibebana thutha wa mutongoria wa NARC Kenya Martha Karua kwanirira itua riake ria kunyita Raila Odinga mbaru itanya-ini riake ria kuyukia utongoria wa bururi githurano-ini kinene kia mweri wa kanana. From now onwards, NARC Kenya and I are supporting the Azimio presidential candidate. Karua ugite ndurari undu muhuthu agicurania kwaraniria na andu na kurora mwahuri uri na andu mari na kioneki gia bururi akiuga kwa Azimio ni kwaronire kuri na andu merutire guteithia bururi. No side has only saints. All sides have people who may have looted in the past, and all sides have good people. I've been looking keenly and have been able, without much struggle, to identify a critical mass of good people within the Azimio coalition. Akimwamukira Raila ugite Karua ni hindi mucie na riu itanya ria Azimio ria kuoya utongoria wa bururi riri na wathi mweru. I don't think that he had any other choice. Because the difference between this side and the other side is like day and night. Black or white. Raila na Martha ni amwe ateti mega tu bururi-ini aria maruireire uteti wa ciama nyingi na kunyitana kwao ni kuongereire Azimio ritu uria ngwataniro eno ikoretwo igicaria. We will agree that there's still a lot to be done for us to achieve what the people of Kenya desire, which is the Kenyan dream as coined by the founding fathers of our nation. And we agreed that the time has come again for us to come together. And as we make this journey in Azimio together with others, I'm sure we will have many more time of briefing the nation and our of where we are in this journey. Itua riri rikinyanirio thutha wa mucemanio wa mathaa matanyihiire meri na thutha wa Karua kwanirira ndari rungu rwa oka. Raila Odinga ugite ndakauma utheri. She is going to get a number to play. Okay? Sasa ile ambayo mpira itaanza utasikia. Nikiambiriria kieru kiama-ini kia NARC Kenya thutha wa kweherera oka na kuigira rungu rwa mathagu ma ngwataniro ya Azimio la Umoja. Mutongoria wa kiama giki Martha Karua akiuga mari hamwe ni mehotorete gutigirira ni makinyaniria kioneki kia Raila Odinga ya kuigira thingira-ini wa iregi ithurano-ini twerekeire. Girifo tera Inoro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.
Gatho mwanya wa boi wa Macharia na turiocegie uteti kiama kia upya kiria gitongoragio ni minista wa kigina Ukur Yatani nikigirite ithabu-ini ria ciama iria iranyita mbaru Raila Odinga kihitahitano-ini kia giturwa gia president githurano-ini kia mweri wa kanana. Kiama kia upya nigikiranire agreementi ya unyitaniri ngwataniro ya Azimio la Umoja rungu rwa kiama kia Jubilee na nikiranire ati nigatigirira kura makiria ma milioni igiri cia ndurire iria cithiururukaga rugongo rwa bururi ni ciarika gikabu-ini kia Odinga. Waweru wa Nyambura na riboti ino. Nyumba ya mishemanio ya Bomas iria twikite kiguciririo gia ciama cia uteti cigitabania mishemanio ya kwarira ndama cia githurano kia mweri wa kanana o ringi yarire kiharo kiama kia upya kiria gitongoragio ni minista wa kigina Ukur Yatani gigikindira ati urito wakio githurano-ini kinene gikauhanda thutha wa Raila Odinga. Sisi tunasimama hapa tukiwa na confidence ya kwamba you are going to build on the very foundation of the economy that the President Uhuru Kenyatta has banqueted on this country. Nimekuwa kama mtabiri wa hali ya hewa sawa. Kasema Raila, tukiungana mimi, Raila na Kalonzo hatuwezi kushindwa. Sasa unaona hata ndugu hawa upya wako na sisi. Nani atatushinda sasa? Nataka kutoa shukrani yangu ya dhati kwa wanachama wa upya kwa kupitisha kwa kauli moja kuniunga mkono kama mgombea kiti ya urais katika uchaguzi na kuja. Yatani augite ati wira wake munene mwerekera-ini wa githurano kinene ni gutigirira ati ni acokaniriria hamwe makiria ma kura milioni 2 cia kaunti iria cituranagirio hamwe na gitaru kia rugongo rwa bururi kiria kiumbitwo ni ndurire cia arithia guthama akinyitanira na kiama kia UDM kia gavana wa Mandera Ali Roba. And we know that the future and the hope of our region rests with you. Does not rest elsewhere. And that's why we are your followers. And that's why I want to make sure that we travel with you and ensure that we delivered this much coveted prize. Nataka tuungane pamoja. Nataka nyinyi mkitoka mwende huko mpeleke habari ati ukombozi wa 3 ya Kenya imeanza. Harakati ya ukombozi wa 3 wa Kenya imeanza. Itakuja na hii uchaguzi ambayo inakuja. Atongoria a ngwataniro ya Azimio la Umoja metikanirie ati o uria ciama nyingi iraingira mwahu-ini uyu wa uteti noguo ithabu ria ithurano cia wamurani rirarituha Na inawezekana no na angikorwo ni maiguithanirie ati o kiama kigatigirwo gitaru kiria kiri urumiriri munene. Atongoria amwe mongereire ati kumwe ciama ici ciagirire gutigirwo kiharo cithimane hinya. Kwa hivyo wakati mwingine tusiingiliane sana Wiper na upya. Si unaona? Kama Garissa kwa mfano, kule tutangangana tu, lakini friendly fire. Lakini mjue friendly fire pia inaweza kuua. Rugongo rwa bururi rugumagirwo ni wagi wa mai ni undu wa unyihu wa mbura, no Odinga roiga ati angigathurwo ta president ni undu agacenjia na njira ya kwenja mai tondu uthuthuria wonanite ati kuri mai maingi kiria gibataraga ni thirikari ina wendi wa kumenja na kumatheria niguo mahuthirwo ni muingi. Oho, Odinga ongerire ati thirikari yake ni karunga ruhonge rwa uthinji na wendia wa nyama na njira ikuguna ndurire cia rugongo rwa bururi iria cihokaga sekta ino. Kama Waisraeli wanaweza kubadilisha jangwa hiyo na mazao, kwani hapa kwetu ati arid tutaseme arid? Hapa juu, hapo Marsabit, hapo Moyale, Mandera, Tana River, kila mahali. Kwa nini sitajirike? Kuna shida kubwa kwa pande ya elimu. Kwa wakati mmoja miaka 2 zilizopita walimu 5,000 walitolewa huko kaskazini mashariki. Na saa hii watoto wa huko hakuna walimu wa kutosha. Sisi kama wafugaji, we cannot be in opposition. We can't afford to be in opposition kwa sababu ya shida zetu. Na ndio maana tumebaki ndani ya serikali na tumepata maendeleo ile ambaye tuko naye. Na ni lazima tubaki pale pale. Upya!
Kiama kingi riu nikirikitie guikia urito wakio thutha wa Raila Odinga na atongoria a ngwataniro ya Azimio la Umoja marathie na mbere na gutamburukiria atongoria a ciama ingi guoko kwa unyitaniri otoyo makinyitirira ati kwa ndanduka kwa batuni yao no kwa gukwararamia mieke yao ya hotani. Ngiribotera Inoro TV, Njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Gatho cia mwanya Waweru wa Nyambura. Mutongoria wa kiama kia UDA William Ruto ni atongoretie mbũtũ cia Kenya Kwanza kambeni-inĩ mwena wa Mavoko County ya Machakos. Maugĩte atĩ mangĩgathondeka thirikari nĩ magateithia a Kenya kwaũra ũritũ wa mũrigo wa mũtũrĩre kũhĩtũkĩra mĩtaratara ĩngĩteithia ahũri a biacara nini nĩguo mathondeke mawĩra. Ni wafanyabiashara wadogo wadogo 80% micro and small enterprise, na hawa watu ndio hawana pesa ya kuinua biashara yao. Mimi ninasema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, yule ambaye huna mahali ya kukopa pesa, nyinyi mnakopa pesa kwa Fuliza, mnakopa pesa kwa Shylock. Shylock imeweka watu wengi hapa ndani ya CRB. Watu wako na simu 2-3 kwa sababu ya mambo ya CRB. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tunasema mwaka huu tunaweka bilioni 50 katika hazina ya kusaidia wafanyabiashara hawa wadogo wadogo waweze kukopa pesa wainue biashara yao, kwa sababu kazi ni kazi. Mnanielewa? Hiyo ndio njia mfanyabiashara wa chini ataweka pesa kwa mfuko yake. Akipata mahali anaweza kukopa 10,000, 20,000, 100,000 kuinua biashara yake, ndio tuweze kuhakikisha kwamba Kenya inabadilika na sote tunatembea pamoja. Kakuhoya tobe tuhumuke o hanini tu no ni turacoka tuthii na mbere na mohoro. No menye umuthi nyumba yo ndirenda thie kothi ici amba utige ciko we nini ndakureheire Lakeview Gardens Keno, ndirakurehera Babu Estate nyumba cia Sagana, na riu guku twi Makuyu Greens. Guku no wake nyumba yaku ya guikara, mukawa, holiday homes, kana kiria giothe ukienda na thogora no 1.1 million peke yake. Wigwatire broti ya 50 by 100 kilomita imwe tu kuma bara ya Keno Marua dual carriage kurigania na cukuru wa Makuyu Girls. Uhoro makiria hora 0710